Onjoria ngari cia ũkui wa muingi kuuma gĩcigo gĩa gatagati ga bururi ni marutĩte mukaana wa kweheria ngari ciao barabara-ini wona NTSA yaga gũteanĩria mukaana wa ngari ciothe ikorwo igĩkirwo mutambo mweru wa gũthima thibidi ũrĩa wĩrĩga kũrugũrio makiuga. Mutambo ũyũ ũrĩ na goro mũno. Ndio nauliza hii kitu kingine wameniletea. Yetu wao wako na kila kitu wanahitaji kwangu na nimetii sheria. Mbona wananiambia kitu kingine ile wakuniuzisha niwaambie the charge niko nayo ama tukae chini tujadiliane. Ndio nashindwa jameni. Si wanatufinyiria ndio watu wachache wale wamerope watuuzie gavana tena wafaidike. Na ombi letu ni kwamba kama gavana iko kwa gari na inafanya kazi, hatuoni kwa nini tuletewe ingine ambaye inafanya kazi ile iko kwa gari inafanya. Because tunaletewa gavana na zile tuko nazo ni serikali ilipitisha na zikapitia kwa all the government arms, sika kwa KEBS na wale wengine. Matongoretio ni mwandiki mukaru wa ene ngari cia matatu kuuma gĩcigo kĩa Mount Kenya Ibrahim Gicovi mũcemanio-inĩ ũrĩa ũratabanirio mwena wa Embu nĩ maugĩte atĩ ĩno ĩgũkorwo ĩ hathara nene kũrĩo amu rĩrĩ rĩgũkorwo rĩ rita rĩa gatatũ gũcenjia macini ici. Tunaambiwa ni 40,000 kwingine 30,000. Sio ni hasara? Unatoa ile nzuri unaweka ingine eti nzuri. Sasa hiyo ni mchezo gani? Ni wale watu wako huko juu wakubwa, wengine wako kwa serikali. Na kama sio hivyo, huwezi kuniambia nitoe gavana ambaye inafanya kazi niweke ile ambayo umeniletea na hujaniambia makosa ya ile iko kwa gari na gari inakata ama ile inawekwa ifanye nini? Rĩu Onjoria nĩ morĩtie thirikari ĩtĩkĩre kũmathikĩrĩria nĩguo mahote gũkana kĩhonia kĩa maũndũ maya mothe. Sasa tumerushwa kwa mto kwa nini? Serikali yetu tafadhali ituangalie na tusije kuamukiwa na mtu anasema mfanye hivi na mfanye hivi na hakuna kitu tuambiwa. There is no public participation. Tungeitwa tungeuliza hao maswali lakini hakuna mtu wa kujibu. Mohoro gĩtaũ njĩtagwo Njenga wa Wambui.